باش تماشاوان هێژان و چین دەمەژمێر 6 ji arkê em ji were pêşkêş bikin em ê ji sernûçan dest pê bikin. Çekdarên li Efrînê êrişî navçeya çaqmaqa kirin û robereke dar û zeviyan şewitandin. Çekdarên PYD ofîsa Partiya Yekîtiya Kurd lê Sûriyê li bajarê Qamişlo desteser kirin. Lotkeya Helsinkî di navbera Trump û Putin de hate li darxistin. Rejîma Esed xwe ji bo hilbijartinên şarederiyan amade dike û dibêje ew ê sindoqan li Qamişlo, Hesekê û Kobanê û Efrînê deynin. Çekdarên PYD vekşandina xwe ji bajarê Minbij ragihandin û Wezareta Derveya Tirkiye vekşana PYD bi derew pesend dike. Dubare silav. Bi bahaneya hebûna şaneyên çekdarên PYD, grûpên çekdar êrişî li ser gundên Efrînê pêk tîne û bin pêkirinan di derheqê welatiyên sivîl de pêk tînin. Herî dawî jî êrişî gundê Çaqmaqa hatiye kirin. Pêktînin. Lê gorî zanyariyên Arkêko gropeke çekdar li Efrînê êrişî gundê Çaqmeqayê mezin ku bi ser navçeya Racoya Efrînê ve yek kir. Derbasî malên welatiyan bûn. Hejmarek ciwanên Kurdiyên wî gundî revandin. Piştre agir berdan zevî û darên derdora wî gundî. Her lê gorî zanyariyan ku hevdemê êrişê dengê teqîneke mezin li wê navçê hat û agirekî mezin lê dar û zeviyên navbera gundê Celayê ser bi Bilbilê ve û gundê Çaqmeqayê ser bi Raco ve ket. û di encamê de bi sedan jê darên zeytûnan û dar û zeviyên li wê navçeyê şewitîn. Beriya di rojan jî heman gropên çekdar êrişî gundê Xelalkayê bi ser Bilbilê ve kirin. Welatiyê bi navê Hesên Xelîl ku tu girêdana wî bi çekdarên YPG ve nîne, revandin û taniha çarenivîsa wî nediyar e. Li Efrînê ji dema ku ketiye di destê çekdaran de bi dehan binpêkirin pêk hatine, tevî ku Tirkiye radgihîne ku ew ê Efrînê radestê encûmenên xwecehî bike. Lê hîn binpêkirin berdewam in. Hevdemê wan binpêkirina teqîna mayînên koçekdarên PYD li Efrînê beriya ku werne derxistin çandibûn jî berdewam e û bi dehan welatiyên sivîl dibine qurbanî. Helsinkî paytexta Finlanda lotkeya her yek ji Serokê Amerîka Donald Trump û hevşanê wî yê Rûsyê Vladimir Putin hate li darxistin. Di lotkeya Helsinkî de rewşa Sûriye û Ukrayna û mijarine girêdayî bi her du welatan ve li gorî ku Kremlina Rûsî ragihandî wê werin gengeşekirin. Ji aliyê xwe ve çavdêrên siyasî pêşbînî dikin ku çarenivîsa Sûriyê wê piştî vê lotkeyê bêhtir zelal bibe ji ber ku Putin û Trump wê rewşa Sûriyê bi şêweyekî berfireh gengeşe bikin. و اگر هەیە کو دۆناڵد ترامپ لەگەل پۆتین ڕێکەوتنێکی di derbarê kêmkirina hebûna Îranê li Sûriyê pêk bîne. Di heman demê de wê berjewendiya welatê Tirkiye jî di Sûriyê de were berçavkirin di çarçoveya berjewendiya giştî ya her yek ji welatê Amerîka û Rûsya. بله تماشاوانên hêja ji bo bêhtir em rawestin li ser lotkeya ku di navbera Trump û Putin de hatî darxistin li Finlanda li Helsinkî paytexta Finlanda me mêvandariya Mehmûd Birro berpirsê xwecehiya nekesê li Nerwêjê kiriye. Mamosta Mehmûd ev dema te baş. Serşavan. Tu pêşbîniya çi biryarên bandor li ser Sûriye bêgiştî û Kurdistana Sûriye bi taybetî dike piştî vê lotkeya ku niha hatiye li darxistin li Helsinkî li Finlanda. Belê ev lotkeya ku di nava her du zilhêzê dinyayê de çi dibe bi rastî giringiya wê gelek li ber çava heye û divê em hinekî bi ciddiyet li ser bidin û bistêrin. Xala herî serekî ku ez dixwazim bêjim mesela ku Rûsya ew reşnivîsa destûra pêşerojiya Sûriyê daniye tevlî hemû hûrgiliyên nava wê na ku me xwendina û me analîze kirine باوریه مده و هنکی قوتا خبرنا سر و ناگو کاردن ریکفتنا لسر و دستوری و رشنویسی چه بکن
وەک دەبێ ڕەحنکا کەسک ji Trump jî bistêne ji bo xatirê di pêşerojê de astengî newne holê û ez bawer dikim di gelek xalê wê de jî ew û Trump wê ji hevdû nedûr bin ji vê mesela hana ji bilî ku em dizanin di rastiyê de ev dewletê zilhêzî dinyayê heta pêngava xwe dikin baş bi kûrûdûrayî lêtfikirin çarçîweya wê hawîrdorê wê analîze dikin û digihine encamê baş. لو ما جي ام بينن هردو وقت يعني تدبينا كو او انجامن كو بگهن بين دست خستن يان جيب دركتن و باش بن جبورا وشا سوريا تشتكي سرشتي اجبر كو ايرو روج ام هنكي بواقعية المسألة ميزينن قال لك جارا دهن خالن برنسيبي دا هن تشتي روشاك وسوريا بگشتي تيرا درباس دبي يعني جيان بيجن خالك دي مالويرانيا كو بسري خلقي هاتي ام تجاري ريكفتني القلوانا ناكن وقت دزل هيزي الدنياي قوتكاري بوم بزوترين وقت جارة سريا سوريا دينن لي ايرو روج قالوا كسكي دي هيا جارة سريا كيشا سوريا قيرانا سوريا ديني بشكلكي فرمي استراتيجيك جهر دوزل هيزا بيفا ملت آمادنينا اوپوزیسیونا کودگوتنی آزاد بونا اوپوزیسیونین آزاد ملت جهفدو قد کریه و تا هر دو زلهیزی سرکید واقعیت لسرماسی ام دبینن کو اون یگو کاربن چارنوسک باش بر بچعر بین نهولی لسرخاک سوریه باش اوید چرا دای برجواندیا ملت سوری برچاف بکن نک برجواندیا هر دو ولاتان دوباره وریا مده بریکو برجواندیا ملت سوری بر بچاف بکن برجواندیا خو بر بچاف دکن افتشتکی سرشتیه و زلالش هر زلهزی دنیای را کو وقت خرج و مصرفات دینن به ملایین دلاره نجبر رشکا چاوی ملت سوری بگشتیه و کرد جب طیبتی یعنی نجبر رشکا چاوی میوقع اویدکن یعنی او پلانی و استراتژیک پیشروجی هنا راو ریشی خل روجلاتا ناوین قوین تر بکن هنکی نوجن تر بکن با آلافنا نوجن تر سیاست خو بین پیش باورمندیا خلکی پیچه بکن جبو وینا کی برجواندیا و جمارا یک برجواندیا ملت سوری بگشتی جمارا دو کو هر دو کانال کی ده دگهنا هفدو و چاخویل هفکرین لسر چه ببه يعني تو بجد فيلوت كي داويد چارچوبه روشا سوري ده برجوانديا كردي يانجي دوسا كردي ورا گنگشا کرند نافبرا هر دو سروکان ده هلبت لغوركو بهوريا من بي هيا افرش نفيسا طبعا هن خالن هنجي كدوار نيجاتيف ده قمرول ويرش نفيسا ميزين اللي بشارتي ويا قشتي تي قبول كرن واونا هلبت في داوي سودمنديا ويناوي هم جملتي سوري وهم جملتي كردرة مثلا خالك وقت بيجن درج نفيسا ده او عروبيه دفينا بتشتكي وقت بيجبو كردا يعني وقت به هنا آسوية كيفت كي مسألة رقص برستية ومسألة تعدانة طويل سروانا نميني أو جيب بنا وكوام التي درو دوري خو كرد بيجن عرب وآشوري وتركماني وحمو بنا وكاف يعني هن خالد ويدي دهنا سود مندي جوارتي ياد دوا مسألة سروك أو شوازي كول بيشاوي الدينن إنه جي برلماني وري دست نشان كرن وهلانين او يتشتكي باشتر دبيكو اذا ديكتاتوريه دورده دوباره كرنا وينا قال لك الوز بي حتى راضيك ام بين نميني انت تشتيدي هنا مثلا او دستلاداريه يانجي دست نشان كرنا بر پرسین دادگاه دستوری کو جاردی وقت به جوی او وري دست نشان کرن بيجو أفيدي دست وردانا تيدا بكن أو حمو بك في شارشي ويا قشتيا برجواندا ملت حتى راديكي باش جبركو وك هافيرك يا حتى هافير ترجد بي تازه مروبي ودي انتاجي وكداوي دخوي افجي حتى راديكي باش ويت خدمتي دبي تبلي جوهن كوكي يانجي هن وقت بيجي خال نيجاتيف يانجي سر ايشك ويت بيشروجي دورن لتشتك سركيت فردا درونشنا وعدد بالمعصيده نتنی وی سروی دستوری با خبن وی بتایبت مندیه که باش دین سر در خستنا هیز سپای ایرانش هریمی او تشتکی گله گرین که کوش سوریه درکون یعنی روسیا ناخوازی حتی راده کی پرمزن ایرو ناخوازی گو بمینه چماش بو مسئله مسلمانتی و مسئله ایدئولوژیا روسی کو مسئله کشی کمونیزمی و اوانا وزات الرقم دوجش و امریکا جویت شتید پلکینش بو مسئله هیزن وقت به اولی اسلامی ای تندرو ای وقت به وقت نمونه داعش و نصره و کسی ولو گوتین خلقاندن افتح لوکیل سر برجوان داوی جید که وقت به استابیلیزه کرنید برجوان داوی د روشلاتا ناوین د چینا که وی خالق سرکیل سر ویجی به یعنی باشه اگر ام لسر
ام لسر گرنگی اولوتکه راوستن دنگن هنه دبیجن کو اولوتکه گرنگی اوی جوینین جنیف بهتره چما گلوتجیل گلوان دنگای یا مثلا کو جی بهتره جی نه بهتره تنها مرود کاری دوی اوی ده ببی کو ایرو لسر ماسیر رشنویسا دستوره که زاگونه که جبو سوریه هجار مرود وی ده بیجی و چارچوی وی گشتی جی هم کرد چارچوی گشتی برام باشتی بگه نه معناوی صد ام لگل حمو خالی وینا چارچوی گشتی ده برجوانده ملت عرب و کرجی وی تید مشی کومارک دموقرات کومارک فدرال دستلاتداریا پارلمانی وقت به فر حزبی اوانا حمو او وقت به کده که باشتر وی بدن ایرو گهای قوناغا گواتشتی کده چند ساله 7 ساله 8 ساله داین سر کاغذا ایرو بکنه دستور بکنه یاسایک جوی ولاتیره لو ما گرنگیک وی هیا گرنگیا دو اجی اوکو هر دو زلهزی دنیای ایرو یگو دیرکت دانوستاندن بکیشه و قیران سوری گشتیره دکن هر دو لنیه خودان رول سرکی لو ما جی گرنگیا وی هبه اگر نگاتیو جی بیل سرمن و اگر پوزیتیو به هر وی گرنگیا وی هبه و انجام نگرنگ بده خلاص سیاجیا گویل سر تکز بکن یعنی بلافکرنا رولا خوا يعني امبيجن امريكا دسلاتداريا و حتى كيجا هرم روسيا دسلاتداريا و حتى كيجا هرم دي بلافكرنا رولاد هرم دا و گلکی وقتکی باش بدنا سروی و ویجی گنگ شبکند باوریا مدا تا اماجه بو یکی کرکو و رولا ایران سینور بکن لسوریه دا گلو ایران و پابند ببه بوان فشارا یان جوی گوه بده وان فشارا یان جوی باندور لسر ایران بشیوه کی فعلی هبه هلبته ما و چند روز پیش اما کودرباس بوی علی اکبر ولایتی وقتی برای خدا باوانا و رونشتند خصبواره بکیو و ام بیژن دولت هریمی جی پسپور و دیپلماتکاری و برای خدا نه هر دو زلهزی دنیای دخوازن رولا خو هر دور ده بهلن لنگکی خود ورده بهلن لید داوی امریکا و روسیا باور یامده اگر حتی ویگا و صد نگهابن و بگهنه و باورمندیا راست و ملت هرم ایدی وه زید ورده قبول ناکی سر اشکا ملت هرم حموجویه یعنی راه و ریش و اکسیجن رژیم سوریه بیژن رژیم ایرانه و افجی نتو توان باریه که لسروی اوا بخوگوتیه دستالاتمند ایرانی ارتش گوتنه و حتی رای تالی خوینا تالی جی ام سوریا پاریزن و پشتوانیا وی رژیم دیکتاتور دکن لو ما جی سوریا بگشتی و کرجی بتایبتی یعنی ام نماد بینن کو وجود اویان جی هبونا و دور دا وک استقرار که استابیلیزه که هریم د چیب که بلکو واجی گوتنه هریم برب مالویرانی که مصدر دبه برب تندروی دبه برب هیزن رادیکال دبه وقت بیجه شرکی بردوامی هرم ده لو ماجی او هر دو زلهزی دنیای باوریا مده او جوی بگنه باوریا گشتی ملت سوری و بتایبتی کرده و هبونا وید وی هرم ده دوی نبی دوی نبیش برکو سر شک جوار جوی چه ببه ملت نماد کاری ایدی دستکی بدی روسیا و برجوان داوی استراتژیک هرم ده بپارزه هندا دا نفس وقت خودجی دجمنکی هو غدار کو بملت خوکت یجوی تیر نبویا هاتیه روجاوای کردستان و سوریا بگشتی وازی ملت ویجی وقت به عباده بکی کومکوجی اجر چکی و سربرین اتی دا بردوام بکی اف جوی برجوان داوا و برجوان دا ملت سوری دوی کانال ردگی هفدو لو ما سویا ریکفتنکی دیاره لی حتی صد و چه به تخمین ما سیاسی ده تشتکی حتمی تنیا وقت به هنگا و باشه اگر تو ده دیار کرن و که هر ریکفتنه که وره درست کرن و بشیوه که نرینی لسر ایران هبه که ایران سینوردار بکد سوریه ده باشه رولا ترکیه و چایانجه هبونا ترکیه سوریه ده و چاو وره برچاف کرن دوی لودکی ده هلبت او هبونا ترکیه وک مگود وک ام وک کرد جبو هبونا ترکیه هلوستا مگلک جارا مدیار کریه و ام دفرد گلکی دوباره ناکن لی ام تکز لسر خالک یتکن گو اندامکی سرکی دوست یک جماره یک جبو امریکا و رازیبونه که وید هرمی ده چه ببی او رازیبونه ویجی دبی وک چاوک و ام دبی ریموت کنترول اگر کاری به هیزن آلیگری خوایانجی او هیزن کو ایرول درو دوره ویل ناواوش خورا خودی کرن و پردانوانا جوان گروپین دست نشان کری کو خلق و دنیا حمود زانه به پرا خودی کرن اگر دستلاتداریه که دبن ماسیر جوارد هرم نادا بستینه نفسا خلوا هرم بردید باوریا مدوی زیدی و نمینه اوجی حتی راده که ممکنه
ماوەی ئەم بێژن ساڵێک 2 ساڵە ئەف تشتێ هانا هەنێکی خویایی بێ هەن بهن وێ وەکەت بێ پەردەکە ڕەش پێدە ببێ لێ زلام و ئەجندێوە و خەلکێوە و حەتانی ئەم بێژن ئەسایشێ وای دزی نەهێنی وێت هەرێمێدا گەلێکی بوارە ئاریکار بن وێ خلاص نەبێژی ئەف مەسەلا ئەم بێژن پاراستنیان ناودەولەتە و تێکلبەندیە بدزی و کەناڵێن نەهێنی دبن پەردێ ڕەش و کووالیسادا ئەف خلاص نابێت ناوە دژمنادا باشە پشتی وێ لۆتکەی پشتی کو ئەف لۆتکە بەداوی وەرە تو پێشبینی دکە کو وێ قۆناغێک نوژ بۆ چارەسەرییا سووریێ دەست پێ بکە هەلبەتە ئەگەر نەهار و نیشتنە وانە ئەف خالێک و مەعانینە زمان تایبەتی سەر مەسەلا دەستورە سووری ئەگەر بگشتی لەسەر ڕێکەفتن و ئالاوێ سینۆردارکردنە ئیرانی ئەگەر هەردوو ئالاوێک و ژەردوورە ئاینە سەر ماسێل هەفکرند باوەریا مدا دکەوێ قوناغەکە تازەدەوە گافکاتی مگۆ ئەگەر نە قوناغەک سەد وێ چێ ببێ ئاوا ببێژنشکێدە لێ کەتە قوناغایەکێ پێنگاوا یەکەمین یا پرۆسەیەک و vê qeyrana leşkerî û mirovayî û siyasî wana malwêraniyê xilas bikin keta qûnaxa yekê berika yekê dest pê kir baweriya me de ji ber ku heta vê gavê baweriya me de wek em me dît û gelek cara jî me digot heger xwestibane dikarî bûn di demeke Kurd de vê meselê çareserkin nexwestibûn lê niha dibînin hin bi hin xalên bercewendê hevbeş ê Ereba ê Kurda ê Rûsa ê Emerîka ê dibin ve Tirka em bêjin wextê got giha nuqteke hevbeş qeyran lazima berbidawiyê herê ew dixwazin tiştekî bikin gokirin û avakirin emrekî dirêj jê re hebe ne weke me Kurd bînin ew ne dûrmeyzênin di mesela xwe stratîjîk de bercewenda xwe bi hostayî dibine pêş. Belê gelek spas Mehmûd Birro berpirsê xwecehiya nekesê li Nerwêjê gelek spas ji bo bejdarbûna te gelme. Piştî desteserkirin li ser ofîsa Partiya Yekîtiya Kurd lê Sûriyê Partiya Yekîtî di daxuyaniyekî de Partiya PYD tawanbar kir û bang li civaka navdewletî kir ku fişarê li ser PYD bikin da ku şêweyê xwe yê dijminatiyê li ser miletê Kurd li Kurdistana Sûriyê bi taybetî li ser Encumena Niştimaniya Kurd lê Sûriyê rawestîne û parastina mal û milkên xelkê yên taybet û giştî biparêze. Piştî desteserkirina ofîsa Partiya Yekîtiya Kurdî li Sûriyê, Partiya Yekîtî daxuyaniyekê de Partiya PYD tawanbar kir û bang li civaka navdewletî kir ku fişarê li ser PYD bikin da ku şêweyê xwe yê dijminatiyê li ser miletê Kurd li Kurdistana Sûriyê bi taybet li ser Encumena Niştimaniya Kurdî li Sûriyê rawestîne parastina mal û milkên xelkê yên taybet û giştî biparêze. Komîteya Navendiya Partiya Yekîtiya Kurdî li Sûriyê daxuyaniyek derbarê desteserkirina li ser ofîsa xwe ya li Rojavayê lêstîgeha bajarê Qamişlo yê Rojavayê Kurdistanê ji aliyê grûpeke ser bi PYD ve belav kir. Têde got ku girtina robinîvro ser bi ofîsa wan û desteserkirina wê bi parastin û serpiriştiya esayişên PYD ve hate kirin. Di daxuyaniya xwe de Partiya Yekîtî got ku ev kiryar û desteserkirina bi zorê li ser ofîsa Partiya wan ya ku milkê endamekî serkirdeyetiya Partiya Yekîtî ye bin pêkirineke metirsîdar û eşkere ye ji zagonên navdewletî û mafên mirovan re û kiryarên çekdarên li Efrînê kirine û dikin dibin sîwana Tirkiya dagîrker de ji dizî û wêrankirin û talankirin û desteserkirina li ser malan tînê bîra me. Partiya Yekîtiya Kurdî li Sûriyê tekez kir ku ji mafê wê ye van kiryar û tawanan eşkere bike û bi hemû şêwe û alavên aştiyane beramberî wan rabe. Herwiha ji civaka navdewletî û hêzin ku hewlên rawestandina şer û dîtina çareyeke siyasî ji krîza Sûrî re dikin xwest ku fişarê li ser PYD bikin da ku şêweyê xwe yê dijminatiyê li ser miletê Kurd li Kurdistana Sûriyê bi taybet li ser Encumena Niştimaniya Kurdî li Sûriyê deyne weke koçberkirin, revandin, leşkeriya neçar û hewlên bidawîkirina jiyana siyasî, diriya qedexekirina çalakiyên siyasî û aştiyane û girtina ofîsan, revandina kadir û alîgir û serkirdeyên enekesê. Her derbarê daxuyaniya Partiya Yekîtiya Kurd, Partiya Yekîtî serbar kir û got ku di vê welatên xwedîrol li Sûriyê bin pêkirin û zêdegaviyên PYD rawestînin û gav ne pêwîst bo garantiya aştiyê û parastina mal û milkên xelkê yên taybet û giştî bavêjin. Rejima Esed xwe ji bo helbijartinên şaredariyan amade dike û dibêje ew ê li Qamişlo û Hesekê û Kobanê û Efrînê jî sindoqên dengdanê deynin. Rejima Esed xwe ji bo helbijartinên şaredariyan amade dike û dibêje ew ê li Qamişlo, Hesekê, Kobanê û Efrînê jî sindoqên dengdanê deynin.
ده دخیانی که دجبر روزنامه الوطن یا نزدیک رژیم اسد سلیمان القائد سروک کمیته بلند یا هلبجارتنان یا رژیم اشکره کر کوان جهه هلبجارتنو دنگدانه لباجار حسک قامشلو کوبانه و عفرینه دست نشان کرنه نافوری گوته اگر آستانگی لپش دنگ دیران درکت نخاسم لنافچین آلوز مینا عفرینه او دکارن صندوقان ببن نافچه کدن درباره بجداری کردان دوان هلبجارتنان ده القائد گوت لگوری ماده چل و نهان کردن کوبری اجنبی بون و ناسنامه ورگرتنه دکارن خبر بجیر بکن و دنگ خوشی بدن. جبو هلبجارتنین شارداریان رژیم سوریه بگشتی دابشی 85 ناوندین دنگ دانه کرنه جوان 16 لشام و گندوارن وینه و 15 لحلبه و هجماره کدن لنافچین روش آوای کردستانه. لنافچین پاریزگاه حسه که هین شاردارین رژیم اکتیون و کارمند و سروکن شارداریان دوام و کاری خواه مینا بره دکن او یک جی هفدمی کوپه ده بیجه و نافچه رزگار کریا و بریوه دبه هروها لتن شارداریین رژیمه پیده جخور شارداری بنابه شارداریین گل آوا کرنه و بریار و یاسه و باجه این خواه لسر ولاتیان فرزکه که ولاتی جاره که جبو رژیمه و جاره که جبو پیده باج و بریان دیدن. اما دکاریان رژیمه جبو هلبجارتنین شارداریان هفدمی وی اکیتی که بحثا و گرا رژیمه جبو نافچین روژاوای کردستان تیکرن و رژیم جی چالاکیان خواه لحسکی و قامشلو برفره تر کرنه. لباجار قامشلو ی روژاوای کردستان رژیم اسد چالاکیین خواه لدار دخه و روز بروز چالاکیین خواه برفرهتر دکه. هری داویجی کامپینا نوکرنا سوزه جبو سوریه و رژیم اسد هاتا آوا کرن. بنگاه باجار قامشلو یا یکیتیا پیشنگین شورش یا سر به رژیم اسد و لسر روپلا خواه لطورا جواکی یا فیسبوکی پارچه ویدیو اک بلاف کریه تیده کامپینا نوکرنا سوزه جبو سوریه و رژیم اسد جماره اک جوانین کو تمنی وان جه 18 سالان کمتره فیری وکرنا جکان دکن. پشتی که رژیم اسد فرمان به پیاده کرد که آل سلوگان وینین خواه جناوا هر دو باجارن حسکی و قامشلو راکن عربین باجار قامشلو دوباره پشتوانی خواه جبو رژیم اسد تکس کرن و خواه نشاندانک لدار خستن. دخواه نشاندانا که جبو پشتوانی رژیم اسد و چکدارین بسر و هاتبو لدار خستن عربین باجار قامشلو دخواه نشاندان ده آلا رژیم اسد و سلوگان پشتوانی جبو بشار الاسد سروکی رژیم سوریه بلند کرن. هر وها دخواه نشاندان ده تکزی لسر پشتوانی رژیم اسد و چکدارین و یکیتیا چپه سوری هاته کرن. هفدیتنک دناورا هجمارک هوزین پاریزگاه حسکی لگوندکی باجار قامشلو هاتل دارخستن تیدوان هوزان پشتگیری خواج بو ارتش رژیم سوریه و دلسوزی خواج بو سروک رژیم سوریه بشار الاسد دیار کرن. ایلن پاریزگاه حسکی تکزی لسر سروری سوریه و پشتگیری ارتش رژیم سوریه کرن هروها بانگا تبلیبونا جوانان دناوا ارتش رژیم دکرن. لگونده جرمزیه بسر باجار قامشلو و هفدیتنک دناورا ایلن پاریزگاه حسکی هاتل دارخستن تیده هجمارک ایلن دوری آمده بون و دوداویه ده داخویانیک بلاف کرن تیده تکزیل سر گلک خالان کرن او جی افن یک پاراستنا سروری سوریه جدیرکی حتا درعای دو پشتگیری ارتش رژیم سوریه دشاره تروره ده سه دوی چک لپاریزگاه حسکی تن دست رژیم ده و 4 داخواز جوانن پاریزگه کرن جبو تبلیبون دناوا ارتش رژیم سوریه ده 5 بانگ لکورن پاریزگاه حسکین خباتکار جبو هلبجارتنا بجارده نشتیمانی سوری ددانوستاندنان ده 6 داخواز دوباره آواکرنا دزگهن حکومی و اکتیو کرناوی 7 رد کرنا هبونا بیانی ده سوریه ده دوی جوینه ده شیخ و سروکن هجمارک ایلن پاریزگه بهمو پیکاتین خو آمده بون گل سمیر مصطفى پاشا جیلا کوچران یا دورا دیری که جی بجدار بو و تکس کر گو بجداری آوی دوی هفدیتنه ده وکو پشتگیریه کش ارتش رژیم سوریه رایه گو خوکرن قربانی دا کو خاکا سوریه یک پارچه بمینه. هل اجتماع اف جوینا کو هات درخستن جی جهان اراده ده دیار کرن کو همو پیکاتین سوریه دستکن لجیر آلا رژیم سوریه بسر کردایت یا سروک سوریه بشار الاسد.
بەشداربوویان تەکەس kirin got ev hevdîtin derfeteke ji wan kesên gojiriya xwe derketine. Daku vegerin hembêza welat û beşdariyê di projeya serkeftin û dubara avakirina jêrxaneya gotterorê xirakiriye bikin. Destpêka ku krîza Sûriyê dest pê kiriye û taniha em bi artêşa Erebî ya Sûriyê re ne û piştevaniya wê bi serokatiya Serokê Sûriyê Beşar el-Esed dikin. Em gelekî kêfxweşin ji van serkeftinên ku artêşa Erebî ya Sûrî bi destxwe tîne, çi li gundewarê Şamê be yan jî li Dereyê be her wiha li Sûriyê bigiştî be. Ev hevdîtin di demekê de tê goçekdarên PD yên got iddia dikin got Kurdistana Sûriyê birêve dibin dest bi rakirina al û wêne û sloganên xwe li bajarên Qamişlo Hesekê kirine û behsa vegera rejîma Esed tê kirin. İlham Ehmed serkirdeya Encûmena Sûriya Demokratîk ya bi ser PD ve dibêje danûstandinên wan bi rejîmê re li tebqayê hene ji bo vegerandina karmendên bendava Reqqayê û tekez kir got ew amade ne bêmerc danûstandinan li gel rejîmê bikin. Herwiha Meys Kredî serkirdeyeke opozisyona Sûriyê ya Hundur got nêzîkî rejîma Sûriyeyê di hevdîtinekê de eşkere kirbû got danûstandinên li ser asa ewlekarî û leşkerî di navbera rejîm û PD de hene. Encûmena Leşkeriya Minbij vekşandina beşê dawî ji çekdarên YPG'yên ser bi PYD ve ji bajarê Minbij ragihandin. Encûmena Minbij ya Leşkerî ku ser bi Hêzên Sûriya Demokratîk Hesedê ve ye ragihand ku beşê dawî ji çekdarên YPG ku bi navê rawêjkarên leşkerî binav kir ji Minbij vekşiyane piştî ku meşqû rahênanên xwe yên leşkerî bi rêkeftin bi hevpeymana navdewletî ve bi dawî anî. Vekşandina çekdarên YPG ji Minbij piştî wê yekê tê ku Tirkiye û Amerîka li ser nexşeriyekê ji bo Minbij rêkeftine û li gorî wê rêkeftinê divê hemû çekdarên YPG ji Minbijê derkevin. Çekdarên YPG bi xwe jî ragihand bûn ku ew bi erk hatine Minbij û dema karê wan bi dawî bibe ew ê ji Minbijê derkevin ku ji bo kontrolkirina Minbij PYD bêhtir ji hezar ciwanên Kurd yên keç û kur ji bo leşkeriya xwe ya neçar ravandibûn û dabûn şehîd kirin. Berpirsyarekî Partî Demokratîk Kurdistan dibêje bi sedema hebûna çekdarên hejda şeعبî û çekdarên YPG rewşa ewlehiya navçeya Şingalê têk çûye û xelkê Şingalê derbeder bûne. Qadir Qaçaxî berpirsyarê Leqê Şingalê yê Partî Demokratîk Kurdistan ragihand ku ji ber ku hejda şeعبî û çekdarên PKK navçeya Şingalê dagîr kirine rewşa ewlehiya wê navçeyê têk çûye û rêjeya 85 li ser sedê ji xelkê Şingalê yên Resen derbeder bûne. Qadir Qaçax serbar kir û got ku çendîn car xelkên Şingalê daxwaz ji çekdarên hejda şeعبî û PKK kirine ku ji Şingalê derkevin. Lê her du alî guh nadin bang û daxwazên xelkên Resen yên Şingalê. تلفونی ده سروک کمارا ترکیه و سروک ولایتین یگرتین امریکا روشا سوریه بگشتی و منبج به تایبەتی گوتۆبێژ kirin. Li daxuyaniyekî de seroketiya Tirkiye eşkere kir ku Recep Tayyip Erdogan serokê Komara Tirkiye peywendiyeke telefûnî li gel Donald Trump serokê Wilayetên Yekgirtên Amerîka encam daye û nexşeriya Amerîka Amerîkî Tirkî di derbarê Minbij de gotûbêj kirine. Li gorî ku seroketiya Amerîka daye xuya kirin ku Erdogan û Trump tekezî li ser cîbicîkirina nexşeriya di derbarê Minbij de kirine û dazanîn ku bicîkirina nexşeriya bajarê Minbijê rewşa navçeyê wê were çareserkirin û wê roleke di çareserkirina krîza Sûriyê de jî bibîne. Wezareta Derveya Tirkiye nûçeya vekşana tevahiya çekdarên YPG ji Minbijê bi derew derxist û got ku bi tenê çekdarên YPG ji navçeyên ku dewriyên hevbeş tê têne encamdan vekşiyaye. Hamiya Qsoyî berdevkê Wezareta Derveya Tirkiye ragihand ku ew nûçeyên behsa vekşandina çekdarên YPG-yên ser bi PYD ve ji bajarê Minbij derewin dûrin ji rastiyê û rastî berûva jî wê çendê ye. Herwiha Hamiya Qsoyî
دازانین کو دوریاتên hevbeşîn Amerîka û Tirkiye berdewam in û çekdarên YPG ji navçeyên ku dewriyatên hevbeş tê de têne encamdan vekişiyane. پشتی کو درمانکی فشارا خوینه کو هلگری نخوشیا پنجشیری لناوا سوریه هاتو بو بلاف کرن نها آلین تندرستی بریارستاندنه کو او درمان جناوا درمان خانیان ورن وکشاندن. انجمنا تندرستی خواجهی باجار بابه لی سوریه داخویانی یک بلاف کریا و تیده اشکره کر هر درمانکی کو تایبت به نخوشیا فشارا خوینه و تیده ماده فالس راتان هیا و لسرکارگهین ولاتینی چینی هاتنه چیکرن پیوسته ji dermanxaneyan werin vekşandin. Encumena Tenduristiya Xwecihîya Bajarê Babê dazanîn ku ew dermanê ku ji kargehên Çînê yên ku derman çê dikin û madeya valsartan tê de heye dibe sedema çêbûna nexweşiya penceşêrê. سروکی رژیم سوریه بشار الاسد د چارچوبه هفدیتنا خوده لگل شاندک ایرانی را راگهاند کو ولاتین پشتگیری ترور دکن ریل بر چارەسەری سیاسی ل سوریه دگرن. آژانسا سانا یا رژیم سوریه بلاب کریا کو پشتی جوینا سروکی سوریه بشار الاسد لگل آلیکاری وزیر دروی ایران جبو کاروبارین سیاسی حسین جابری انصاری راگهاند جنافبرنا ترور ل سوریه زمین جبو گهشتن بو چارەسەری سیاسی خوش دکه. اسد دازانین کو سیاست و مرجن پیشوقتین کو ولاتین پشتوانیا ترور دکن داتینن ریل بر شر ترور و چارەسەری سیاسی لولاتی وی دگرن. هروها بشار الاسد دیار کر کو دستکفتین وانین لدر آی پیک و دستخواب آنینه بنگهین داوی کرنا شر لسوریه داتینه. بالافرین شرکرین اسرائیلی بنگه که لشکری یا رژیم اسد لگوندوارین حلبه آرمانش کرن. آژانس سانا یا نوچهان یا رژیم سوریه راگهان کو شبا بوری بالافرین شرکرین اسرائیلی به هجمارک موشکان بنگه که لشکری یا رژیم لباکوری بالافرخانه یا النیرب لگوندوار حلبه بمباران کرن. همان آژانس دازانین کود انجام و ارشیده تنی زیان مادی رودان بکو تهرگلین دی دربار و ارشیده اشکره بکه. جده و رژیم اسد دگرگرنا ایرشین خود لسر هجمارک باجار و باجاروکین دناورا باکوری روجاوای درعای و گندوارین قنیت رای ده بردوامه. روانگه سوریه مافی مروبان راگهاند کو بالافرین رژیم اسد ایرو جارک دن هجمارک بنگه لتل الحاره و عقربه و تل مسحره و هجمارک دبرین دنین جدا جدا بمباران کرن و سربار کر کو بویکی هجمارا اپراسیونین اسمانیین کو رژیم جده و پیک آنینه گهشتی 203 اپراسیونی. پشتی رکفتنه کی دنافبرا روسیا و چکدارین اپوزیسیون لدرعای بشه یکم جه کوچبرکرین تاخین درعای کو 403 کوچبرن دناوا وان ده 6 زاروک و 3 جنهنه و بنه باس و 5 اوتومبیلان شفا بهوری گهشتنه ادلبه و لسر 6 دوران هاتنه بلاف کرن. پشتی کنترول کرنا هزن روسی و رژیم اسد لسر تواهیا گندوارن روجلاتی و در البلد دره کفتنه کده لگر روسیا و چکدارن اپوزیسیونی بشه یکم جه کوچبرکرین تاخا درعا کو بصدان کسین سیویل و کسین اوره کفتن رد کرنا هروها چکدارن جیش الاسلام لخود گره شوابوری گهشتنه ادلبه لسر 6 دواران هاتلا بلاف کرن. جدر نخوجهین سوری راگ هاندن کو 403 کوچبرکری دناو وان ده 6 زاروک و 3 جن بنه باسان و 5 امپولانسان شوابوری دریا درگاه قلعة المضيق و جيشنا إدلبي والسر دفرين جرجناز أريحة تفتناز معرة مصرين سرجة وباجاري إدلبي حاتمة بلاف كرن.
هر دوی درباره ده کمالگایا بزیشکیه سوری امریکی سامز راگهاند گوزه ده ترج 500 کسین سیویل بریندار بون 350,000 سوری جباجارو باجاروکین درعای ده انجام شر ده گود چند هفتهین بوری ده دست بکربو رویانه و کوچبری سینورین سوریه با اردن و جولانی را بونه اف انجام مزنترین پروسه کوچبر کرنه دست بکا شورش سوریه ده سال 2011 کۆمەلگەیە تەندروستیە سووری ئەمریکی ئانگۆ سامز ئەشکەرە کریە و بە سەدان هەزار کەسین سڤیل ji گوندەوارên derhayê derbeder bûne û bi sedan birîndar bûne. Komeleya Tenduristiya Sûrî Emerîkiya ku tê naskirin bê Samiz ragihand ku di encama şer û pevçûnan de di navbera çekdarên rejêma Esed û çekdarên opozisyonê 350,000 kesên sivîl derbeder bûne û 500 kesên sivîl birîndar bûne û bêhtirî derbederan zarok û jin û kesên bi temenin. Her wiha Komeleya Tenduristiya Sûrî Emerîkiyan Go Sams serbar kir ku bêhtiriya sivîlên derbederî navçeyên sunûrî li gel Ordinê û Culanê bûne û ji ber nebûna xizmetguzariyan û pîtiviyên jiyanê niha di rewşekî gelekî xirab de ne. Di gelekî xirab de dijîn û metirsî jî li ser jiyana wan heye. نوچeyên me bi dawî hatin em ê ser nûçeyan li bîra ve bînin. Çekdarên li Efrînê êrişî navçeya Çaqmaqa kirin û robereke dar û zeviyan şewitandin. Çekdarên PYD ofîsa Partiya Yekîtiya Kurd lê Sûriyê li bajarê Qamişlo desteser kirin. Lotkeya Helsinkî di navbera Trump û Putin de hate li darxistin. Rejîma Esed xwe ji bo hilbijartinên şarederiyan amade dike û dibêje ew ê sindoqan li Qamişlo, Hesekê û Kobanê û Efrînê deynin. Çekdarên PYD vekşandina xwe ji bajarê Minbij ragihandin û Wezareta Derve ya Tirkiye vekşana PYD bi derew pesend dike. Her şad û bextewar bin.